Ia le tua le ni tai au. So whatau whātua tatu aina, I swapapelo Iesu Keriso, lo tatu alii, munu tatu whaola, o mawhai una aulia mai le ni tai au, I le malosi, le whamalolonga, mo le anga leo le atua ia te tatou, a o tatou iai le nei, vaiaso ia ma le wholaunga, te lea mea e ui e le tangata, ma whaau iai tatou e tangata, ia, ma le atua I le nei vaiaso ai o loo anga le lei mai pea o ia pe ona tatou pepese le nei tai au as we sang this morning his faithfulness. Amen. So we continue to give thanks for the Lord's provision in every way. And so be blessed as you hear the word of the Lord today. Ia whamanuia le atua I lau wha longo ia a o tatou o atu I le upo le atua le nei tai au tatou tatalu. Pataitele no mātou atua, le ni awanoa, mawalunga, ma silisili a te I mātou. O le awanoa mātou te whaanongolongo ai, a o e awa o ina I mātou, e tusa malofina ngalo ua e au maia, I lau tusipa ia. E nei fo I lata e au ta mā, pe ona mātou o mai, I lea aso sā, ma lea aso sā, e mawalunga ia te I mātou le awanoa, mātou te whaanongolongo ai, a o e awa o ina I mātou, ma mātou muli tai, e tusa malofina ngalo o e awa awina I mātou I lau tusipa ia. No mātou atua whau, I le whaalongolongo lau whanau, no mātou atua e iai lau whaunga, lau au auna ia aluatu le upu I nei tu la whamunia fo iso se tasi lava o lo whaalongolongo, ma maua le awanoa whaalongolongo mai iai, e whapea o nā ia ina o mātou loto I lau upu, maulunga lau vi inga, nei masa umai o le whaalvau, o no le swafapelo Iesu o mātou o le mawala awa tuai, and we all say, Amen. Amen. Le nei tai au, whamole so e mai lau tusi whatasi mau I le Eperu, alona mata upu e fitu. Eperu, alona mata upu e fitu. We are reading from the book of Hebrews, chapter 17. O le tai au fo ile nei o le a whaiuina I le mata upu lea. So we will be finishing off this chapter this morning using the final 9 verses. As we go through the 9 verses, we complete chapter 7. I le tatou vaavai I le nei mata upu. O lo whapeona tatou talatala noa I le silisili ese o Iesu Keriso o ia o le faitaulaga. So we're looking at chapter 7 and the fact that Jesus is the superior priest. Amen. Amen. So lo whaatalatala noa la e le tusitala ale Eperu. E winga ia Iesu Keriso o ia o le faitaulaga ua faa silisili ina. Na mata upo na tatou talatala noa ila le vaiaso na te nei. Na tatou whamamawhaina I le upule I le whaipasfulu maleiva. I le wha ato atoa ina, o le wingo le upu lea, ina ia savali le tangata Kerisiano lata lava I le li. O le mana onga atoa lava o le tangata Kerisiano, ilona o langa, ilona soifua, hola Kerisiano, e manao ina ia savavali lata lava le la mafutanga ma le li. So remembering last week we highlighted in verse 19 the word perfect, and perfection means to have access, that through Jesus Christ we now have access. He is the perfect sacrifice, He is the perfect high priest, in which we now have access to a closer relationship with God. So manatua fo ilai tātou, o le vaiaso na te anei, na tātou wa aiaini vaina se tolu, I le silisili ese po o le faitaulaga o Iesu Keriso ua faa silisili ina. Mua e wa aia le faa silisili ina o Iesu, ina ua faa lea o ngā ina le sauninga tuwai. O le mata upu e faa tatau I le whainga sauninga po le whainga taulanga faa levi, ua faa mutaina, ua faa lea o ngā ina, ona o Iesu Keriso. So last week we looked at the first part, at the reason why Jesus is the superior priest is because the old system, the old priesthood was imperfect.
Why? Because it could never give us access to God. It was always on this side of the veil. The priest could only take us so far, and then only the priest would go into the Holy of Holies. Lua, na tātou wa aia fo i le vaiaso na te anei, le ato atoa o Iesu Keriso. Whamai whai pa suma lima, ua ati liai foi o nei loa tino, pe a whai ua whaatu wina le tasi faitaulaga, pei o meki sa te ko suma leono, e le o se tū la fono o se poloa ina whaale tino, ua whaiai o ia a o le mana, o le ola, le uma. So e silisili Iesu Keriso o ia o le faitaulaga ua wha silisili ina. Ona o Iesu Keriso o ia o le tasi faitaulaga ua whaapea o na winga whaatasi ma meki sa teko. Mana tua foi le upu na le tasi faitaulaga e sauma le upu e leni e winga ese mai. So it came from that word one other priest. So remember in verse 15, we see the word, and it is yet far more evident in the likeness of Melchizedek, there arises another priest. And the word another was heteros. It means another kind. So another kind of priest replaces the old priest. So Jesus replaces the old system, the old priesthood, and therefore he is a superior priest. He is a greater priest. He is a better priest. So le tala noa I tātou, I le silisili ese o le faitaulaga o Iesu Keriso. Ai whai u tātou manatu I le vaiaso na te ane, I le whai upa spulu maleiva, I le whai upu nā olo o iai le upu whaapea, wa awana le wha ato o toa ina se mea tasi I le tūla fono, a o le wha o popo, o le wha moe moenga, e sili, leala, waiata I tātou le wha moe moenga e sili, ona o Iesu. Na ngata uma mea na maua mai I le faitaulaga a le whenga tuwai. Ai a Iesu Keriso, ua maua I tātou le wha moe moenga sili. Praise God. So in Jesus Christ we have a better hope, and that's what we ended off on last week. Today we want to continue that thought around Jesus as the superior priest. If you whaawa wina la le manatu I le taiaole nei o Iesu Keriso o le faitaulaga ua whaasilisili. Ini manatu se tolu whaapea e mafua ona silisili le faitaulaga o Iesu Keriso mua ona o le whengainga ua sili. Lua o le whaaola o ia e whaavavau. Malona tolu o ia e pa ia e le ai sona masala. So we'll be looking at three components of, as we finish off chapter 7, as to the reasons why Jesus is the superior priest. Number one, we will be looking today at the fact that Jesus is from a better covenant. He's from a better oath. Two, the reason why Jesus is a superior priest is because he is an eternal savior. So we'll be looking at unpacking the fact that this priest, the superior priest, is eternal. And third of all, we're going to be looking at the superiority of Jesus Christ as priest because he is holy and sinless. So vaina la yo te fia tala noa I le taiao le nei. Ia, fusi mauno fusi pao. So let us read from verses 20 through to 28. Faitau mele fa Samoa, a maualo tusi faitau ia. Pei ona sili fo I o le wa iai le tautonga. A wā ua whaia I la tō ma whaitau langa. Ai le ai se tautonga. Pei tahiane o ia na whaia ma le tautonga e le na whetara ya te ia. Ua tautonga e le Samoa e lava ia. O le whaitau langa o e whaavau. E winga whaatasi ma meki sa teko. E whapea fōi o na whaia o Iesu ma whaatamu unga o le whengainga e sili o le le. So tele fōi I la tō sa whai ma whaitaulanga. A wana le ma whai o na tū mau I la tō o na oeusi. E tai o ia ua tū mau I whaavau. O le mea
Waiaia te ia le whaiva o faitaulanga e tū maupea. O le mea fwoi lea e mawhai ai a te ia, o na whaaola pea lava I e whaalata la tati I le atua, o na o ia. A wā o loo soifua pea ia e whautua mo o na tō. A wā e tatau o na iaki tātou o se faitaulanga sili whaapena. E paria, e amamalu, e le aisona lea, e tau mamau mai e ansala. E silisili fo ia e lunga o lanu. E lea o ngā ia te ia I aso whai soko, pei o ia faitaulanga, e mua o na whai o taulanga mo ana lava anga sala. O na whai ai lea mo anga sala ale no. Wā atu kasi lava o na whai e ia o lea mea, ina ua abatua o ia e ia mataulanga. Wā o le tūla whono e whaatu ina ai tangata o iai le vai. E whai ma whaitaulanga sisi, a o le uku o le tautō, na muli I le tūla whono, o whaatu ina ai le alo, o whaatotoa ina I whaavau. Praise the Lord. Ia le tua, o le manatu mua I le nitai au. I le Eperu na e fitu alona whai pua lua skulu se iau whai pua lua suma lua o le au whaitawina whaaperetania. And inasmuch as he was not made priest without an oath, for they have become priests without an oath, but he, with an oath, by him who said to him, the Lord has sworn and will not relent, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. 22. By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. O le vaenga mua e whaapea ona a vea Iesu ma faitaulanga ua silisili, ona o Iesu Keriso o ia o le faitaulanga wa yaile whea ngainga ua silisili. Praise the Lord. Amen. The reason why Jesus is a superior priest, the reason why Jesus is a better priest, is a greater priest, is because he is from a better covenant. Amen. He is guaranteed that he is from a better covenant. O Iesu Keriso e mai le whea ngainga e sili. Le lai wha mai whai pue luasfulu, wha mai whai pue luasfulu, pei ona sili foi o le ua iai le tautonga. A tatou mana tunatu I le upu lea o le tautonga. A tatou mana tunatu fo I la I le whainga taulanga wha a levi. I whainga taulanga po osi taulanga wha a le arona. O whai taulanga ma osi taulanga umalava ia I totono le tūla whono I le vaitainia mose. Sa le aima se whai taulanga na tuina atu wai e le atua se tautonga. E le aima se whai taulanga, e le aima se aingo o sa levi, e le aima se tasi o le aingo arona, na tuina atu wai e le atua sana tauto. Ua na o Iesu. That when we look at the Levitical system, that when we look at the priesthood, that when we look at the Aaronic priesthood, none of them was given an oath. Only the priesthood of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. And that's why, inasmuch as he was not made priest without an oath. Te atatou ava ai I le mele ta ua o le tautonga. O Iesu Keriso na tuuina atu I ai le tautu o ia o le faitaulanga. Whapewheo na whaamaunia. Tātou te whaamaunia I le whaisalamo a tāvita. Le wha mai ele whaisalamo I le selau se fulu whai upu e wha. Wha mai ua tauto yova. Tusi tāvita, whatatau le Mesia, wha mai tāvita, ua tauto yova. Lale upu e yova, wha mai, e le salamo lava ia o oe o le osi taulanga e whaavavau, e winga whaatasi ma me sa te. Amen. Amen. Lono wina o Iesu Keriso na tuina atu iai ele atua lana tauto. Na tuina atu iai ele atua lana whenga e a vea o ia ma faitaulanga sili e winga whaatasi ma me sa te. O whaipule le salamo o lo tusia fo ila I le ele tusitala Eperu totomo lana tusi mawale ile Eperu 5 faipoe ono mawale ile Eperu 1 faipoe 2 ma le Eperu 7 faipoe 7 na tato faitawina le vaiaso na te anei
Whamai, a wā o moni mau mai o ia, o le faitaulaga o e whaavavau, e winga whaatasi ma meki sa teku. Lea o lo whaamaunia le tusitala Eperu, o Iesu Keriso, o ia o le faitaulaga sili, ua tui nātu i ai le tautou. Ai se ai sili ai Iesu Keriso, e le ai ma se isi au faitaulaga le whenenga tuai, na tui nātu i ai e le atua se whenenga, se tautonga. Ua nao le Mesia. O le tusi a le tusitala i tangata Eperu. O le tusi a le tusitala i tangata Iutaia, ma whai atu i tangata Iutaia, le Iesu lea o le o tau whaalongolongo mai ai, le Iesu lea o le tala le lei, e sili o ia, ia Salevi, ia Arona, ma le whenenga tuai. Aisea, o Iesu Keriso le Mesia na valo ia e tawita i lana tusi, e winga whaatasi o ia, ma meki sa teko, na tui nātu i ai le tauto. Praise the Lord. That when we look at the priesthood of Jesus Christ, he is guaranteed from a better covenant. Why? When we look at a covenant is a promise, it's an oath. And God did not give an oath to any of the priesthood in the old system. In the Levitical system, Aaron and his son, no one, and his sons, no one did ever God give an oath. And when God gives an oath, it's an eternal oath. A tatou tilo pe atu i nātu se tautoa le atua, o le tautoa e whaavavau. A tatou mata le tautoa a le atua na tu i nātu ia Eperu amu. I le kia nese alona mta koe lua sifuru ma le lua. Whamai le tautoa a le atua ia Eperu amu e whai koe sifuru ma le ono, sifuru ma fitu, sifuru ma valu. Whamai upo le atua po upo Yova na whai atu ia Eperu amu. O whapea mai, o lo whapea Yova, o au tautoa o ia te au. Ua e whaia lava le nei mea, ua e le tau whiano watali o lou watali e tō tasi. O le mea lea, o te matuā whaamanuia ai ia te oe, ma o matuā whaatoa te le ina lava lau whanau. E peo whitu o le langi, e peo le one fwoi ana tāwhanga, e maua fwoi e lau whanau whaitotoa o e ita ia te ila tau. Suvalu, o lau whanau fwoi, e manuia ai atu no malava o le lalolangi, a wā o e sustai i la upu. O le tautoa Yova ia Eperu amu e whaavavau. Ka pe whiona e loa, alo ta huma ia tātou le whaamanuia lea. Aisea, ona e mai a Eperu amu, le tofingo le nua le atua, e mai le nua le atua, le whanauina o le Mesia, o whaolaina ai, le lalolangi ato. Amen. Praise God. E whaavavau le tautoa le atua ia Eperu amu. E whaavavau ana folfolanga, e whaavavau ana whenenga. So atala noa la Iesu Keriso, e winga i le faitaulaga silisili. Ua tatou i loa, e silisili Iesu Keriso, ona o le upu tautoa le atua. Praise the Lord. That when we look at God's covenant or oath to Abraham, and he says in Genesis 22, and I'm just going to read verse 17 and 18, and God declares an oath. And he declares it to Abraham, and he says to Abraham, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gates of the enemies. So he's talking about Abraham's descendants. Who's that? Israel. But when we get to 18, this is where we are. It says, in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. I'm talking here about why Jesus is the greater priest. And he's the greater priest because when we read in verse 20, it says, inasmuch he was not made a priest without an oath. Jesus Christ was the only priest that was given an oath. He was declared an oath. The oath we now know is from Psalms 110. And we now know that when God speaks an oath to Abraham, it's an eternal oath. It's a forever oath. It's a forever promise. That's why Jesus is the greater priest. Amen. Praise the Lord. Amen. That's why when you think about this priest, when you think about the fact that this priest gave the perfect sacrifice of himself, he is the perfect priest because God gave him an oath. Amen. Praise the Lord. Nela o tatou faitauina I le tatou mataupu I le tai au le nei. Ona, o le whengainga tuwai, o le whengainga e le eisona leanga. A tatou mata, o le tula fono le tua na tuina atu ia mose, ma le whengainga na tuina atu ia mose, e le eisona leanga, ai,
e muta, na faa mutaina. O le whengainga le atua ma Mose, na faa umaina, na faa mutaina. O le whengainga le atua na tuina ia faa peo na saunia ai, whainga taulanga ma sauninga faa levi, na yeile teimi na umai. O le ale teimi lea, ina wa maliu Iesu. Na maliu lo Iesu, faa taunuina malava folanga ale atua na tuina atu ia Mose, o na faa mutaina ai lea, o sauninga taulanga ma sauninga faa Yuteia, sauninga faa Levi, sauninga faa Arona, ai ua tātou wola nei ile alofa ato atoa o Iesu Keriso. So, malama mai tātou, that makes sense, right? And that's why Christ is our superior. So the old system, or the old covenant, wasn't bad, but it was temporary. It was only there for a certain time, but it was there to point to the one and only Messiah, Jesus Christ. Praise God. So the old covenant, the Levitical covenant, the sacrificial system, all of that was to point to the whole of Jesus Christ, the perfection of Jesus Christ. So, atato mata fo'ila, fa mai fa ipu lua se fulu male lua, e fa apea fo'i ona faia o Iesu, ma fa tau nuunga o le whengainga e sili ona le alea, le lawa ve Iesu ma fa tau nuunga o le whengainga o le sauninga e sili ona le le. Le ane si winga o le upuna, o le fa tau nuunga o le whengainga, fa mai, o ia ua tau nuu o le whengainga le atua. Whengainga lena whitala i le atua ia, lena whamanuia i meki sa teko ia Eperu amu. Lena tala tūsia e tā vita i lana moli mau, e whaavalo anga e winga i le Mesia. A leo tau nuu ia Iesu. Lela whamei whai poe lua sumanua, e whaapea foi o na whaia o Iesu, ma wha tau nuunga o le whengainga, e sili o na lele. There we go. So verse 22 just affirms what we were just sharing this morning. It says, by so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Jesus has become the guarantor. That's the meaning of the English word surety. Matua fai alu e faisau tu whenō, a le lava lau o aseta i ang whaongala i o tangata e whai mau guarantee, pe sponsor ina lau kupe le fia borrow mai. Pe o le ata le nao le po le winga le nao le upu lea, whai mai e whapea foi o na whai au Iesu ma wha tau no unga. O Iesu, ua whaapea na avea mapulu vanga, o le si upu nā lo whaonga mai le Eperu. Eperu e valu whai poe ono, Eperu e iwa whai poe lima, whai mai o Iesu e vea mau tatou pulu vanga. Whai puna e lima o mtako e iwa, whai mai, sai ona Eperu e iwa, alona whai upu e lima. Sorry, valu whai poe ono, sorry, whai mai au lene, ua maua e ia le whaiwa e sili, e pei ona whaia o ia, ma pulu vanga, o le whengainga e sili ona le lei. So when we look at chapter 8 verse 6, it reads there that, but now he has obtained a more excellent ministry. The author is talking about Jesus Christ, the high priest. He is given a more excellent ministry, and it says, inasmuch as he is also mediator of a better covenant. That we have a surety. So this morning's word is a surety of a better covenant. It's a guarantee of a better covenant because he is a better high priest. Amen. Praise the Lord. Amen. And why is he a better high priest? Because he was the only one given an oath by God. I say, I see the faitaulaga a Iesu Keriso. I say, I lewa avea o ia ma whaatau no unga. Ona o ia watu inatu iai le whengainga. Le whengainga, le upu tauto a le atua. Mana o le siata nei au mai le tala ia Utah. Mana tua fo Utah se tasi leo atali o Iakopo. Na tato mata I le kenese na o lona mta koe fast food ma le tolu. Alona whai upo e iwa. Olo iai le tala I le tangata le nei o Iakopo ma o nā tali ina ua whaapeo na matiba maonge le nuu sa lato iai. Ona awina leo atali o toe ina ya Josefa. Mana tua ele I loa e atali o Josefa o Iakopo. O Josefa ua vea ma whaipule o Aipupito. Ino atu la tama ma fesili ia Josefa o fea Benjamina.
Ona toi awina mai leo tamama whaape atu latu tama o lai manao le tangata le pu lea mea ai. Ni avatu le tamala titi. E mana tua lea ima sesi e loa o Iosefa lai tu mai o i kupito a. O le popolenga la o le tama ni wan watu pe nyamina man watu ia e pe o le pele le o le toi ina leva i teni. Ai whanunga lai upu a yuta. Whamai upu a yuta le uso matua o pe nyamina. Whai atu ilona tama e whai iau mona moni. E te sa ili mai o ia iate au, a whai o te le au mai o ia iate oi, ma tuu iate ia i o ruma, ona o nofo sala ai lea iate oe iase o malava. O iono au mai ese ata e yuta, le uso leo penia mina, whamai e whai au mona moni, wa tui na atu e yuta o ia e whai mapulu vanga o penia mina, pese upueta e whaapeona tui na atu wai ilona tama, a whai le to e fōi me le tama lea. E a vea o suia i le tama lea pe o le nganga le na o yuta. Tātou te mau fōi meila i a yuta. O yuta fōi, wa vea ma ata o Iesu Keriso. Wa vea o ia ma puluvanga. Moe. Mo tātou. Wa vea o ia ma puluvanga mo tātou i luma o le silafanga o le tua. That when we look at Judah, and Judah being the brother of Benjamin, and Jacob sending his 12 sons to Egypt to get some food because it was a day of lack of food at the time. But when they get there, they don't realize that it's Joseph, their brother, that they hated, that they discarded. But he is now the governor and the prime minister of Egypt. But Joseph wants the little brother to come with them in order for them to get help. So when Judah comes back and he says to Jacob, hey, the prime minister said that we have to bring the little brother, and Jacob, Benjamin being his heart, his belly, but Judah steps in as the brother and he says to his father Jacob, I myself will be surety for him. From my hand you shall require him. If I do not bring him back to you and set him before you, then let me bear the blame forever. So Judah steps in as a surety. He steps in as a guarantor. But remembering that Judah is the forefather of the lineage of who? The Messiah. Right? So Judah is a type of Christ. Because he stands in and he says, I will bring him back. I will guarantee you, Father, that I will bring Benjamin back. And Jesus Christ, he steps in and he brought us back to the Father. Amen? There's a type of Christ. That's like an example there. But that gives you an example of the meaning of the word surety of a better covenant. O Iesu Keriso, o ia o le whaataunuunga o le whengainga e sili o na lelei. O Iesu Keriso, o ia o le puluvanga. O ia o le puluvanga, lea ua whaapea ona maua e tātou, o ia le whaataunuunga o le whengainga e sili o na lelei. Lea lai whamai e Iesu Keriso, ma nei a upo Iesu i le taimi o le whaamantunga. Au iai o ia mo na soo, au si ia e ia le ipo le whengainga fō. Whamai le mātai o lua suma le ono, kai koe lua suma valu. A wā o lo toto le nei, o le toto o le whengainga fō. Amen? O whaamalingina mō tangata e tō tele, whaamangaloa i angasala. Whengainga fō la mea wa au mai Iesu Keriso. This is the new covenant. That when Jesus Christ, when he raises that cup at the time of the Last Supper in Matthew chapter 26, verse 28, and he says to his disciples, but I say to you, I will not drink. 28, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Gone is the old covenant. The old covenant and the old system is no longer in place. Why? Jesus has replaced it all. He is the better priest. Why? Because he was given an oath. Amen. Mai ngalo na lua. Mai ngalo na lua tātou te mau whai koe lua suma tolu, anga i whai koe lua se fulu ma le lima. Pa mai ngalo na whai tauina, e tō tele fo i lātou sa whai ma whai taulanga, a wā na le ma whai o na tū mau o i lātou o na leoti. Peitai, o ia o tū mau i whaamavau. Le mea lea ua iaia te ia le whai wau whai taulanga e tū mau bea. Lu suma lima, o le mea lea, o le mea fo i lea. E ma whai iaia te ia, o na whaaola pea lava i e whaalatala atu i le atua o na o ia.
Walo soifua pe ia, e whautua mo I tātou. In the next part, I want to talk about the fact that the reason why Jesus is the superior priest is because he is the eternal Savior. Jesus is the eternal Savior. And when we read in verse 25, therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. The whole message of the gospel is the gospel of salvation. The whole message of the good news is the good news of salvation. O le fe au ato o le tala le lei, o le winga o le tala le lei, o le mau o le whaau le tanga. I nei whai upu e lusu matoru ai lusu malima, tātou te wa ai, e silisili e sere faitaulaga o Iesu Keriso, ona o le vaenga lea o le tala le lei. O le atoanga o lana faitaulaga silisili ese, o le mafua anga na maliu ai Iesu Keriso, ma avea mo tātou taulanga le aise ila, le aise pōna, le aise manumi numi, le mafua anga na avea I oia mataulanga e tasi ai afe, ina ia maua e I tātou le mea le tau o le whaaulatanga. Whanaifa mei e whai poe lusu malima, o le mea lea, e mawhai iaia teia, o na whaaola pēr lava, I e whaalatalata atu I lea tua. So, o le whaaulatanga, praise the Lord. Nei whai mei whai poe lusu martolu, e to a tele fo I lato, sa whai matau whaitaulanga, a wana le mawhai o na tū mau o I lato, o na o leoti. O aile o lo tala noa aile fai upu lea, o lo tala noa e whatatau le mea tuwai, le sauninga tuwai. Whamai e to o tele I lātou, whamai e to o tele fo I lātou sa whai ma whai taulanga, a wana le ma whai o na tū mau o I lātou, ona o le oti. Le ale winga le whai upu lea, te ni umai maliu wai le whai taulanga le au sa le vi, o ai Iesu so o ane ai. Olo nā tali. A mari watu lea, o Iesu so ane ai. Olo nā tali. O lea le mea lea tupu. E whai maoti le whai taulanga. A le te mea oti ai. Ua uma foi. A se so o maino nā tali. A oti a rona, o na so o maila I o Eliasara. Maliu Eliasara, Iesu so o maila I o malea tali o Eliasara. O le ale vaenga lea, tātou te ilo ai, e le whaavavau le whai taulanga Israelu. Ai sea, ona o le oti. Nela wha mei whai pui lusu matolu, e to o tele I lato, sa whai ma whai taulanga, a wana le ma whai o na tū mau. O le mea tuwai, o le whenga tuwai, o le sauninga tuwai, e le ma whai o na tū mau, ai sea, o no tangata, pe o tātou. Na whai ma maali liu ia so o mai ai, o lato watali, a ma liu watu le whai taulanga, so o mai ma le atali, So le lai whai mei ele upo le atua, for may awana le mawhai ona tū mau o I lātou ona o le oti. That when we look at the Levitical system, that when we look at the Aaronic system, all of Aaron and his sons, they were never able to be forever priests because of death. So when we look at verse 23, it says there were many priests because they were prevented by death from continuing. That makes sense, huh? Yeah. We now know that the old system, the old priesthood, could never continue because of death. But the reason why Jesus is a higher priest, you see there in verse 24, but he, because he continues forever. Praise the Lord. Amen. Jesus Christ, that's the difference. That's the point of today's sermon. Jesus is the higher priest because he's given an oath by God. When God speaks an oath, it's eternal. Amen. And then Jesus is the higher priest again because he is the eternal Savior. Every other priest of the old system, they died. Once they died, that was it. But Jesus Christ, it says in verse 24, but he, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Jesus Christ and his priesthood is eternal and unchangeable. Praise God. O le faitaulaga a Iesu Keriso, o le mafua anga e silisili ai, e lua vaenga, ona muamua, e whaavavau, lua, e le aise li liu e le mawhai ona li liu le faitaulaga o Iesu Keriso. O le viina We praise God for that. We praise him that we don't serve a dead Jesus,
We don't serve a dead high priest. No, he continues forever. That's an amazing reality for each and every one of us. That we do not serve a Christ who is still in the grave, but we serve a risen Lord who is a high priest who intercedes the Father on our behalf. Ona tata wo mai le fai koe losuma lima. O le fai pule losuma lima lima ni vaenga o te fia au maia e tala noa e whaatatau i le silisili ese o Iesu Keriso. Pea tata o vaava ai i le fai upu lea. Whamaino na whai tawina o le mea fo i lea e mawhai ai ia te ia ona whaaola pea lava i e whaalatalata atu i le atua ona o ia a wā o lo soifua pea ia e whautua mo i tātou. O vaenga e lima o te fia au maia e whaamaoni ai le whaaulatanga. There are 5 things that we see in verse 25 that affirm the message of the gospel, that affirm the message of salvation. Number 1, vaenga mua whamai o le mea fo i lea. Manatua, a tau me lo upuna o le mea fo i lea e whaatatau upuna i le vaenga po le autu leo lo tala noa iai le palakalafa po le mata upu. So o le ale mata upu leo lo tatu tala noa iai. O le mea lea, o le Iesu leo tatu iloa e silisili, e whaavavau, e silisili lo na faitaulaga, e le liu lo na faitaulaga. Lea, le whaaulatanga e whaatatau le Iesu lea. Praise the Lord. That when we look at salvation and when you have that word, therefore, the English word is always, when that word therefore appears, you need to understand, well, what's the therefore about? It's regarding Jesus as a higher priest. It's regarding that Jesus is a higher priest because he is eternal. It's regarding Jesus because he is a higher priest because he is unchangeable. That Jesus, that's the message of salvation. Praise the Lord. That the gospel message is about Jesus who is eternal and unchangeable. O le wheau o le tala le lei, e whaatatau ia Iesu Keriso, e tū mau e whaavavau, mai le liu e whaavavau. Lua, whamai, losuma lima, o le mea fo i lea, e mawhaiaia te ia, ona whaaola pea lava, i e whaalatalata atu. O le sifai upu o te fia tala noa e, whamai, o le mea lea, e winga le whaalatanga, Iesu Keriso, tū mau e whaavavau, whamai, e mawhaiai ia te ia. O le Iesu Keriso lea, e mawhaia so se mea. O le winga o le whaalatanga, o Iesu Keriso, nā te mawhaia o na whaolaina oe. Amen. E a whaitaulanga o le whenenga tuai. E le I mawhaia se whaitaulanga o na whaolaina se tasi. Nā o le whaatau no o le taulanga. Nā o le whaatau no o le sauninga. Ai le mawhaia o na whaamanga loina anga sala. Ai whamai le whea o le tala lelei. O le whea o le tala lelei. O Iesu Keriso. O ia e whaavavau. E tū mau e whaavavau. Lua. Na te mawhaia o na whaolaina oe. Amen. He is able to save you. Amen. Amen. Ai whamai le ngaluenga lea anonam ta upu e wha. Whai upu suma lua. E le ngata o ia na te mawhaia o na whaolaina le tangata. Na te mawhaia o na whaamangaloina oe. Ai whamai foi. O Iesu Keriso, ua na o ia na te mawhaia. Amen. And not only that, he is able to forgive and redeem and bring us back to God, but he is the only one that can save. No one else. That's why he says, I am the way, I am the truth, I am the life. Yeah. Every other religion says there are many ways to God. Our own traditions say that we can do good works to make it to God. Amen. The message of salvation is this: the Jesus Christ that is eternal, the Jesus Christ that is unchangeable, he is able to save, but he is also the only one that can save. Does that make sense? Yeah. Praise the Lord. Let us menga wenga whawhai pasuma lua. Whamai upo Paulo. Whamai upo Luka, sorry. Whamai eleai fo I se tasi wa iai leola. Eleai lava se isi moa. No other name. Amen. Eleai lava se isi moa I lalo le langi. Wa fo ina mai tangata e mawhaia o na whaaolaina ai o I tātou. Le wheau le nao le tala. Amen. It's the Jesus Christ that is eternal and forever and unchangeable. That's the only Jesus Christ. And he's able to save. That's why he's a higher priest.
Amen? Amen. E mafuanga na e silisili ele faitaulaga o Iesu Keriso, a wā na te mawhaia. Tele o i isi faitaulaga, e mana na o i whaolaina, e mana na o he lawe ai. Peo fo i mātou ia o lo taitai e tatou ngaluenga mo te mana na o e opo mai o tau ma. Make sure that you guys are okay. E le mawhaia, e mawhaia o mātou loto, e mātou mana na o e lawe ina o tau. E nā tasi a faitaulaga na te mawhaia o na lawe ina. Oi. Yes. That's why he's great. Amen? Amen. Tolu. For me, I tolu. O le mea lea, so now we know that o Iesu Keriso tu mau e whaavavau, e mawhaia i a te ia, le lawa tatu i loa, e mawhaia Iesu a, e tala le lei, e mawhai. For me, ona whaaola pea lava, I e whaalata atu, I le atua. Vai na tolo o te fia mana au mai. O I lātou o e whaalata atu I le atua. The third part of that verse that I want to bring, therefore he is able, now we know he is able to save to the uttermost those who come to God. E whaalata atu I le atua. A tau lore upule whaalata atu I le atua. Mona winga ua whaamanga loina tatou angasama. E le aitawa se isi mafua anga e mawhai ei o na whaalata I tātou I le atua, ua nā o lea ua tātou I loa, ua māngalo a tātou angasala. That there is no other way that we can come to God other than knowing that we have been delivered from sin. Another message of the salvation message. Another message of the gospel. That when it says there, therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God. That when we come to God, the only reason why we can get closer to God is because Jesus created the access to God. Amen? The old system could only bring us to the outer court, outside of the Holy of Holies. We couldn't even go into the temple. But Jesus Christ, he gave us access. Why? Because his body, his flesh, when he died on the cross, that gave us access because we are now forgiven, because we are now delivered from our sin. Why can we come to God? God is holy. God is a holy God, and the only ones that can approach God is holiness. And we now can come to God, not in our own holiness, but in the holiness of Jesus Christ. In the righteousness of Jesus Christ. We therefore come to God. Amen. So, number one, that the message of the gospel is Jesus Christ, who is eternal and unchangeable. O le whea o le tala le lei, o Iesu Keriso, e tu mau e whaavavau, e le liu. Lua, that he is able. Jesus Christ is able to save. So Jesus Christ, o Iesu Keriso, na te mawhaia. O le whea au nā o tala le lei tolu, tātou te whaalata atu I le atua, aisea, ua mā ngalo a tātou angasala. Why can we come to God? Because we have been delivered from our sins. Another message of the gospel. Wha. O loo iai whaapea, pai puna e nusuma lima. O le mea foi lea mawhai ai a te ia, o na whaola pea lava I e whaalata atu I le atua, ona o ia. O le upuna o iai whamai, I e whaalata atu. E mawhai ona tātou whaalata atu, ona ua mā ngalo a tātou angasala. E pau lava tangata lātou te whaalata, o I lātou o e whaalata. Tau mau mai se senga. Ma liu Iesu Keriso, mawhai ona whaalata atu tangata I le atua. E pau lava tangata lātou te whaalata, o e whaalata. That means, o le winga le upuna, o I lātou o e talitonu. O lātou o e whaatuatua. O I lātou o e ua whaia la lātou whai unga. O le wheau le tala le le, e le lava nā ona o lo whaalongolongo. E te tau ona iaisau la asanga. E te tau ona whaisau whai unga. Pio mena le tau ma whai tātou e tala noi le tusi lea Eperu a. O le tala le lei foi, o le tala le lei o se mea lofa. No, na masani foi anō tala noi nei a. O le tala le lei, o le mea lofa.
E mawhai fo ia ka ai mai whaalongolongo mai, ile mea alofa lea o te tala noa iai. Ai le mawhai ona e loa le mea alofa ma le leo le mea alofa, pea whai e te lea tali aina. Maua mele se. O e whaalata lata atu, I le atua, ona o ia. The message of the gospel is not only that you hear the message of the gospel, but you ultimately have to have a response. That's the only difference. That's the only way the message of the gospel can make a difference. Because the message of the gospel can be heard by everybody. But that verse there, it says, He is also able to save to the uttermost those who come to God. And those who come to God have responded to God. Amen. Does that make sense? Yes. Amen. The message of the gospel has to be received. You have to respond to the gospel. And I pray that as you hear today, if you have yet made a response to the gospel, if you haven't responded to the gospel, respond today. You never know what's going to happen tonight. Praise the Lord. Famele Ioane na ono tau koe ono whai koe tolu suma fitu. O ilata uma ua fua ina mai a te au eleta ma, e o mai ilato ia te au upu ia Iesu. O ia fo i sau ia te au, o te le tulia lava I fafu. Amen? Amen. E o mai ilato le fa mai Iesu, o ilato uma ua fua ina mai a te au eleta ma, e o mai ilato ia te au. It's a response. You have to respond to the gospel message. Amen? Amen. That if I may, in John 6:37, Jesus' word says, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. Jesus is talking about our response. Amen. Something to think about, huh? And I pray that you make a decision urgently as you hear the message of the gospel. And the final part of the message of the gospel, nā lo iai I le whai unga lava le whai upu e lusuma le lima, o le mea whai lea e ma whai iai a te ia o na whaola pēa lava I e whaalata lata atu I le atua ona o ia, a wā olo o soi fua pēa ia e whautua mo I nātou. Le isi maenga o le whi au o le tala le lei, o Iesu Keriso o lo o soi fua pēa ia. Le alo na winga, lona winga, e ma whai o na tātou mauti noa, lo tātou wha moe moe, lo tātou wola e whaapapau, ona o Iesu Keriso, o lo soifua. O lo soifua foi o ia, o whaia le whaiva, o whautua. Amen? Pe ona o whai atu mua mua, tātou te leo au auna I se atua, po o Iesu, po se faitaulaga o lo o oti. O lo tātou au auna I le atua, o lo o Iesu Keriso, o lo o ola. So praise the Lord, we serve a high priest who is alive. And it says at the end, since he always lives to make intercession for them. So verse 25, just breaking it down real quick for us, therefore, that means Jesus is eternal, he is unchangeable. Next, he is able. Jesus Christ not only can save us, or he loves us, but he is able to save us. 3, that we have been delivered because we can come to God. All of those who have been forgiven their sins through the death of Jesus Christ. 4, those who come. It's a response to the gospel message, to the message of salvation, that you must respond. It's not only that you hear the message, but you make a decision. You make a decision whether you're for the Lord or for the world. It's not an easy decision, but it's a decision that must be made. And 5, we also know that since he always lived, we have security in the fact that Christ still lives. So baingana I lima o le whaolatanga, tātou te maua e tonu le whai upule e nusuma lima Amen? O mua o Iesu, o ia whaavavau, o ia faitaulaga, e le suia, lua, e ma whai e Iesu Keriso, tolu, tātou te whaalata lata I le atua, ona ua maa ngalo a tātou wangasali. Ona o le toto o Iesu Keriso, wha, mo e whaalata lata atu, lona winga, e iai I lātou ua whai a lātou whai uma. E iai I lātou ua whai a lātou whilinga. Lona winga, o le whiau le tala le lei, e tatau ona e whaia sau whai uma. Tauna e talia le tala le lei, po le mea alofa le tala le lei, pia le ai. Whili, po oe mo le atua, po oe ma le larugani. E whaingofia alu po le atua. Leiso na whainga tā. A le muli ia Iesu Keriso,
Ia o leo langa ngale na, o leo langa e whaasa taura e tātou tātou. Ai ola mo Iesu. Lima, o tātou iloa wa mauti noa le whaalatanga ona o Iesu Keriso o lo ola o ia e whaa abau. Okay, final point for today. E maua i le whai luasu ma leono anga i le lua se fulu ma le balu. Whai tau mai tātou whai upui e tonu whamon mo le whai wina i le tātou matau. A wā e tātou. Ia. Awa e tau na ia e tātou o si faitaulaga sili whapena. E paia, e ana wanu, e le aiso me ama, i tau ma mau ma e amasala. E silisili fori e i luma o nganu. E lea mai a te ia i aso whai so, e ko ia faitaulaga. E mua o na whai o taulaga mo ana lava amasala. O na whai e lea mo amasala ale nuu. Ka wā tutasi lava o na whaia e ia o lea mea, i nā ua apatua o ia e ia matauranga. Ka wā le tula a whonu e whaatu i nā i tamatata o iai le vai. E whai ma faitaulaga sili, a o le upu o le tautō, na moni muni e tula a whonu. O whaatu i nā i le alo, whaata i nā i whaapau. Amen. The final part of our sermon today is from verses 26 through to 28. And the reason why Jesus is the higher priest, the reason why he's the better priest, the reason why he's the superior priest, is because he is holy and sinless. O le mafuanga e whapea ona silisili ai le faitaulanga a Iesu Keriso. Ona o ia e whaia e le ai se angasala. Lea lau o tātou mata i le vaenga mua o le tātou launga i le nei tai au. E silisili Iesu Keriso ona o le whea ngainga watu i nātu i le alo le atua, e silisili. E silisili fo i le faitaulanga o Iesu Keriso, ona o ia o le whaaola e whaavavau. Le lama tātou mata i le whaau le tala le lei a. Ma le vaenga muli, wha mai e le whaipulea, a me se lava nae wha manino mai le whaipue suma le ono a. O Iesu Keriso, e silisili lana faitaulanga, ona e paia e le ai sana angasala. O faitaulanga malava o Israelu. Faitaulanga malava na whaatuatua i ai tangata Eperu lea tusia i le tusilea Eperu. Whamei e anga sala ma faitaulanga. Whapewhena tateiloa, nai whamei whaipue losu mafitu. E lea ngaia te e yaso faiso. O pei o ia faitaulanga, e mua o na whai o taulanga, mo ana lava anga sala, o na whai ai lea mo anga sala ale no. So o faitaulanga ia Israelu mo si taulanga Israelu o le whaatonunga a o le whaia taulanga mo tangata le nuu. E mua whaia taulanga mo oi. Aisea, ona o ia foi o le tangata. O ia foi. E iai ana anga sala. So e te taulanga wha mua le whai taulanga. Whaatoa whaia lea le taulanga mo le no. A o Iesu Keriso. E silisili Iesu Keriso. Ona e paia the reason why the priesthood were weak, because that's what it caused them. It says there in verse 26, for such a high priest was fitting for us, who was holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. Sorry, it's in 28. For the law appoints as high priests men who have weakness. Okay? So the priests were weak. They had weaknesses. Why? They were men. They were human. They had sin. So the high priest had to offer up sacrifices for themselves first, before they offered sacrifices of the people. And it says there in 27, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifices first for his own sins. Right? And then for the people's. But Jesus is superior. He's a superior priest. Why? Because he was holy and sinless. E se ana silisili ai Iesu Keriso, e paia maleai sana na sala. Whamai vai pue lua sumaleo whamai awai ta tau ona ia i tātou o se faitaulanga sili whaapena. Ai vi ia reli, o loo iai ata i tātou le faitaulanga na. O Iesu Keriso. Lera whamai ai vai pue lua sumaleo whamai le faitaulanga sili whaapena, e paia. E anga malu, e le aiso na leanga, e tau mamau mai anga sala,
e silisili foi o ia I lunga o lani. O le vaenga nā o tala noa I le e silisili Iesu Keriso wa e pa ia. E pa ia Iesu Keriso, o ia le faitaulaga ua faasilisiliina, ona o ia e pa ia, e whatatau I le atua. E pa ia Iesu Keriso, ona e whatatau lana faitaulaga I le atua le tamā. Praise the Lord. Lua whamai e anga malu, e whatatau lea I le vā matangata. E mea ima se vaenga tātou te mauai o Iesu Keriso na anga leanga. Ele I anga leanga Iesu Keriso whaatasi I se tangata a o iai o ia I le lau ele ele. Praise the Lord. Na ele te mina ia sasa I tangata matulia I whafo. Ai sea, ona ole hita o Iesu Keriso I le mea o whaita tono le manu manu. Ai le ai ma se taimi o lona soifuanga na anga leanga I o ia o se tangata anga malu. Tonu, whamai o ia, whamai ele ai sona leanga. O Iesu Keriso, lona soifuanga ato, tolu suma tolu tau sanga o lea li whaola, a o iai o ia whunga ele I leanga whaatasi o ia, I leanga sala, ale lalolanga. O ia le whaitaulanga, mama. Amen? Lona whamai, e tau mau mai e anga sala. O Iesu Keriso tato wa aia lona soifuanga atoa lava, ele I whapea na fefe e mafuta I tangata anga sala. Na ai o ia ma te lona, na ai o ia ma fine talitane, na ia iai whaatasi ma tangata anga sala. Ai whamai le whai upulea, le whai tau, whamai na tau mau mai anga sala, lona winga o lona natura, o ia o le atua e pa ia, e mau ma le natura wha le tangata. Maua mai. Amen. Malona lima, whamai e silisili foi ia I lunga o lani. O whiaolo a whia ailo tātou faitaulanga silisili. O whiaolo a whia Iesu Keriso o roi le lani o ia. Le faitaulanga le nā. E le pe o isi faitaulanga e whaia lātou taulanga mo ala atou ang sala. Mua. A Iesu Keriso whamai e pa ia, e anga malu, e le aisona leanga, e tau mamau mai anga sala, mai e silisili foi o ia le lani. Leo lo soifua I pea o ia, e whaile whautua mo I tātou. That when we look at this high priest, why is Jesus Christ superior? Because he is holy and sinless. And verse 26 gives us a beautiful background of who our Christ was. Number one, that Jesus Christ was holy. He is our high priest because he is holy. And his holiness is with regards to a holy God. Second word there, it says he is a high priest who was harmless. Jesus never harmed everyone in his ministry or while he was here on earth. Amen. He always showed kindness. He always extended gentleness. He always extended humility. How do we know? Well, they crucified him. The ultimate humility. They crucified him. He was the God of the universe. He was the creator. He could have stopped it at any moment. And yet he was humble. Amen? Amen. 3, it talks about being undefiled. Jesus Christ's whole life, 33.5 years on the earth, but not once was defiled by the sins of the earth. 4, that Jesus was separate from sinners. Not separate in a physical sense, but the fact that he, in his nature as God, was separate from sin. From sinners. That he was never part of the world because he was always operating in his divine abilities. And 5, that he is higher than the heavens and he abides in heaven. Whai wina tato mataupule nea fia filem Eperu na lima alona whai pue iwa. For mai le whai tau wina le whai pulea, ua whaa atoa ina fo'i o ia, o na avea I lea o ia na tupunga o le ola e whaavavau ia I lato uma, o e usi tai ia te ia. Amen? Amen. So lela ua wha atoa ina fo'i o ia, ua vea o ia, ma tupunga o le ola e whaavavau. O le mānei o le whaopunga le nā wha Samoa a. Ua vea o ia ma tupunga o le ola e whaavavau. Ai whamai le whai unga whai upu whamai, ia I lato uma o e usi tai ia te ia. Pe ona tato tala no le tai au le nei, o le whi au le tala le lei, e ta tau na whaisau whai unga. E whaisau whiwhilinga, e whaisau whiwhilinga mautu. E whea mea lea tua a. E tua tuala la oe whiwhilinga e whai.
Ewa mai. O ia o le tupunga o le ola e whaavavau. Ia I lato uma o e usita. That when we look at Hebrews 5 verse 9, just to finish us off today, and having been perfected, he became the author of eternal salvation. Christ, the higher priest, the superior priest, he's the author of eternal salvation to all those who obey. Again, it's a response. The message of the gospel is still preached, still spoken, still said. The difference is the response. Amen? Amen. Pai, wina tatum tāpule ni tai au, Eperu fitu alona whai koe lusuma lima, peo na tatu tala nuai, whamai le whi au o le talo le lei, o le mea fo I lea, e mawhai ai a te ia o na whaaola pea lava, I e whaalata atu I le atua o na o ia, a wā o lo o soifua pea ia, e whautua o ia atu. Amen. Praise the Lord. Whamanua tele le atua I lo loto I le netai au, ona o lana fionga, o lo iai le mana ma le malosi, I e whaasilisili e pere vi inga o le atua, ona o Iesu. Amen. Tato tula I whaatasi mai, whai winei tato I le tatalu. Tato tatalu. Le atuai. O whaalomo. O whaalomo. Le netai au. Lau whi au. E manino, Iotalina, Tatau, Ona Fai, La Filifilina, Le Tala Lele, O Whaanomoai, E Wina Ya Iesu, O Le Faitaulaga, Ua silisili, Whaafetai, Mo Le Taulaga Vaega, Ua whaaolaina ai au, Ua mangalo ai au angasala, Whaafetai tele tama, I loa lofa moa, Whaafetai, Whaamangaloina, Ua angasala, Vi oe, Nei maso uma, Eo e le whaavavau lama. Amen. We praise you, Lord, for this morning. We thank you so much for the privilege it is to hear the word. We thank you for encouraging us. We thank you for edifying us. We thank you for challenging us, Lord. We thank you for your forgiveness this morning. We bless your wonderful name. We pray these things in the wonderful name of Jesus Christ, our superior priest. Amen. Amen. Yes, Amen. Amen.